Batisi TV, Lone Rashapi, the Frank Motors, Kajaka Dekali Gabatamai, Junka Tata Motors, Halatko, Ni Shillong, Rinkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakirdobying Jompi. Ulat ke jelna Usatyapal Malik, ulaong baya kaktin Hindi kum ke subjek amdai satya ban Pynbor ya ki Khynnah Skul ban Pule. Ulat ke jelna ula penmi ya kene ke jingken tho, ha ke jing ya kren bat ki lat pathai khubor, ha bakli ya u, ka ke jing sngow ke jong u halor ke jing penbana badang shen jong menteri ke tenat ki kampo yeng keri u Amit Shah, baya kaktin Hindi an sa penlong no kum ke compulsory subject hadu kelas 10, ha ke jelna jong kene ke thain chatai lam mi keri India. It should not be imposed, but yes, to the certain class it can be. Up to the 8th you can make it necessary and then you make it open. So many exams, the children will be very oppressed कि पहले intermediate करो उसमें अच्छे marks लाओ फिर दाखले के लिए अच्छे marks लाओ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए. In some institutions, yes, sir, where there are admissions depend on कुछ जगह पैसे देके जो दाखला होता था, बिहार में होता था, आप डोनेट करिए और दाखला ले लीजिए. वहाँ ये सेंट्रलाइज्ड एग्जाम वाज अ ग्रेट boon to the poor boys.